Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Toshmo'ynoq dashtining jaqtamiz. Bu jaqda bizga shunday Sonun dacha satqachi bo'lsak. Kelganlar shunday avtomatik varota bizda haqiqatan yana shunday deb bo'lajak. Hayvon Sonun bunday zelyoniy zonamiz. Parking mo'ljalga 4-5 mashinani smelo batırsanızlar bo'ladi. Kelganlar bu jaqda 6 sotuk dokument bilan yana faktически 8 Bunday zelyoniy zona. Bu yerda o'zingizga qalag'anday qilib обустроить qilsangizdar bo'ladi. Вообще bunday havasi toza, мощный. Bu joqqa biz dron bilan video tartib qo'yib bitdi. Kelganlar ham bunday shunday panoramniy vid. Bu joqda terrasasi bilan ko'rgandek bu joqda bunday zabor qo'shilgan. Uyning archasini ko'rsataylik, undan keyin ichine giramiz. Bu joqda ko'rib turgan bo'lsak, uyda archag'anda shunday stop o'ta gelin ngaylu o'choqlari bilan bu joqdamdagi qanday dveri bor, bu joqda daha bir eshik bor, terrasa joqdan daha girsangizlar bo'ladi, 3 eshik bor. Ko'rganmi? Bu joqda o'ta sonundan yasalganga вообще sonun ayan свет трехфазка, жана ошондой эле суу бар. Үйдүн ишин жүрүп көрөлү. Теплый пол, жана ошондой эле кондиционер менен жылыйт. Азыр жып жылуу. Келгендер ушундай чоң холл, кухня. Мындай айтканда бир студия деп койсок болот да. Бул жактын карасаңыздар вид аябай сонун, панорамный терезелер менен келгендер бул жакта спальнясы бар. Мынакей. Эки спальня бар. Бул жакта бизде бияқта бизде санузел, душ менен. Жана ошондой эле бул жакта бизде экинчи спальнябыз. Баян негизи өтө сонун. Бул жакта кызыл китеп, бүт бар документтердин баардыгы бар. Локация өтө сонун. Бул жакта 7-Апрель көчөсү, Алматы көчөсү. Ошондон эле бир 200-300 метр жүргөндө эле жолдун боюнда. Кимге кызык болсо, төмөн жакта номерлерге байланышыңыздар болот. Баасын видеонун астына жазып коебуз. Байланышыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр.